La mer. La musique. Là, nous sommes à la pêche. Premier jour Bon, il est blasé là, tu peux aller voir et on va à la pêche. Bon, il est 7h, dans on va dire 2h30 on sera tout. On vous rappellera. De AK-47 na outra mão a metralha. A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta. Nas entradas da favela já tem ponto 50. E se tu tomar um pá, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30. Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês. Quem é aqueles cara de M16? Mas de porra alemão, eu não deixo pra amanhã. Acabo com o sapato, dou-lhe um tiro de pazão. Porque esses alemão Peut-être qu'il est lit. Oh, mais putain, pas ça. Oh oh. Crache sur les crânes. T'es un pêcheur ou t'es pas un pêcheur? Ah, c'est un bon pêcheur. Combien t'as pêché de poisson aujourd'hui? Combien t'as pêché de poisson? 14. 14 quoi. Et que... Ah oui, il y en a plein. Oh, oh. Il est le pire, on n'allait pas. Fais des corps là. Attendez-moi. On est tous les gars, encore une fois.